Biyag ti tao. Hada masabat ko Pilay ti maysa. Kitimot maysa. Pukol ti maysa nga ima na. Itala makitak dagita asit gakman ida. Papananyaw, kakabsat. Ay, naimbag nga oras mo, kabsat. Mabalin ti agdamag. Anya dayjay, kabsat. Adda ka di ama mo nga agnagan iti Simon Nomisyo? Ha? Taimot ka arubak day ta. Tay ka dinatayag alalakay, napudaw, kinakutaw. Wen kabsat, iso, sa dino ka di dito ti balay da. Asidaglaang ije balay may ti balay na. Umay kayaw, takuyogan kayaw. Ay na, agyaman kami kabsat. Ay, siyak gayam ni Linda. Isumot ni Martin nga asawak. Naimbag nga oras mo, kapsat. Kastamay, milito gayam, tinagan ka. Mala, umay kayaw. Tamapan tayo ije balay ni Simon. Kapinanuyo ka din ni Simon. Ay, kaanakan mi kabsat. Sige, mapantayo nga ruday. Abay, anyat masapol nyo, ante, angkal. Umay kami kumagpakpakaasikan ka, Simon, kaanakan. Si kalahangan ti amu mi akamangan mi. Nauram nga mintay kalkala pa umi, katawanan pag naudan mi. Anya? Wen, Simon. Kasyan da kami kaday. Ta makipagnaid kami paila dito balay mo. Marigatan kami ni jay sirok tirang tay pagturturugan may. Hado ti lamok ijay. Ay na, pasensya kayon. Ngamawan pagturugan nyo dito. Masikog ni bakit ko. Kaya nadadwa nga anak ko. Nailit una yun, di balay may. Ay, oray di ta kami latabal kunan amaturog kaanakan. Ay, sana. Kababay ni ti asawak. Pasensya kayon. Padasan nyo ti mapan ni balay dagiti daddo makakanakan nyo. Tadakdakal ti balay da, ngamda kami. Mabain kami mat nga rod kaanakan. Kit na ba'y, di kayo mabain kanyak? Ha? Kapain nyo dagiti kakasinsin ko, ngamsyak. Di na kapain? Ane, sana kasta. Basta pumanaw kayon. Sorry, ngam awan espesyo dito balay may. No kasta, saan na kayo pinasangbay di kaarobak, kakabsat? Ay, saan nga rod kabsat? Kat papanan yun nga Ay, kumpurmen Bakhag subli kami manan ijay sirok tirang tay ijay bagatan. Tay ijay mutla ti ammo mi apapanan. Ay na, delikado ijay, kabsat. Kun narugate ijay sirok tirang tay. No kayat yaw, umay kayaw di tabalay kaw. Ha? Sigurado ka, kapsat. Wan, adamot bakan ti akwartaw di tabalay. Iso na laeng basit la akwarto da jay. Kayat yaw. Ay, kayat mila unay akabsat. Ay na, agyaman kami unay. No pasang bayan na kami iti balayo kabsat. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, kapsat militaw. Managtulong ka iti pada matao. Awan anyaman na. Hapay. Awan plano yaw nga agawid iti probinsya yaw. Ay, awanan ata awamot nga rod balay may itsayan. Tanauram kat nga rod kabsat. Awan pagawidan may itsayan. Kan tay kakaiso na adagami. Insaldami tapi nang pa-ospital mi ti apo ko mi. Ha? Apay ti apo ko yaw. Nagsakit nga men. Kanser iti utak. Ngamdak sang kasat na di na nalasatan ti sakit na. Nasapa matlapim mo say dagiti dadakkel na. Iso ada kami tinangaywan iti apo ko mi. Hagaman yan ta nasapa mati pupusay na kapsat. Anya? Ay, sorry No impalagip ko tinapagting tinatayan nga apo ko yaw.
Ngem no pa'y kasta, makipaglading ita, kabsat. Agyaman na kabsat milito. Nakaladladingit lang amin. Nakakaiso na nga po kumi. Ngam na po ka umi. Hangam naklon mi matkit hindi napasamak. Iso na lang tadyak maliklikan ta ang sangit tunggal malagip ko tinapasamak. Mala, saan abalay? Ta sigurado ang naragsak itan iti sidong ti Diyos, kabsat Linda. Agin inanan ti apo ko yaw. Ha? Nay, papananyaw. Mapan kami agpalimos. Isupay ti mapalimusan may. Naimbag lang adamot maitin may nga abang mikin ka. Uray pasit lang. Anya, ay so saanin, di kay rumwaran. Makalangab kay laang iti asok itirwar. Ang mga nuag sakit kayaw. Ay na, kababain matkan ka akabsat. Makipangpangan kami lang arudan. Di kampay makaitan iti abang may. Ay na, saan na problema dayta? Kabsat Linda. Adda basit pensyon kaw ngaw awatag. Nuan niya ti adda, pagraranudan tayo. Saan kayo narumwar? Tamang nuan niya pa'y ti mapasamak kada kayaw. Sa pa'y nagado ti lugan, delikado kakabsat. Nagsweldo akong tatang. Adto ti kwartayo. Ay na, saan ay nanak ko? Igatang yuki day ti masapsapol lagi ti apo ko. Ay na, pagrabangan mi nga anak yu ti mang tadi ti kwartayo, tatang. Adamot ti pensyon ko, anak ko. Sandak apakadanagan. Basta alaan yun daytoy. Naimbagla paggatang yu ti agas yu. Ay, kit agiamanak nga rod, anak ko. Ay, wanggayam, tatang. Apay, asino dagi sa nga iliyo diti palayo? Ay, dalinda kin Martin. Agasawa dagijay. Agpada nga da diferensya ti bagida. Asino dagi aya? Kuha, gagayim ko. Awan ngamin pag naidanda. Kat nasya anak mo't kadakwada. Anya? Kat, anyat pang gadanda ngay. Awan takas jay kat nga rod ti kasasaad da. Ni, kaya ti asawan. Libre ti panagnaad da diti balay? Pati ka nanda libre? Da kayo ti mangpakan kadakwada? Anak ko, saan ang nasaya at agim imot? Awan ngamin sa bali a pagkamangan da. Kun may sa, bakit kun lakay dan? Kaasi damay. Wan angam ni kasano day tangay. Mangala kayo iti pakanan nyo diti balay? Duday. Ay, kitaan nyo Di kay kumapalukluko, tatang. Ang mga numang lukluko mo, dagita. Kaya't ko ti makatulong, anak ko. Iso abay-bay anak ko malaang. Kit nun mo kakabagyan ka nun ni Mang Simon dagiti sa nga ili ni tatang, duday. Anya? Ni Simon, ang nakatangtang si Takaruba ni tatang, Manong Wilfred? Wan, ay sana mabalin na. Sana tinulungan ti kabagyan da. Kalpasan na, ni tatang timang tulong kadakwada. Naglalaingandan ngay. Isuda kit agnomar itid ta akwarta ka ni tatang ay. Ay, huwag nga rod Ay, binagaakmat kit din ni tatang. Kakaisuna, ti bagi na lang, ti pampanunutin na. Nangala pala, ti pakanan na. Madiya ti kasta. Ay, kasta nga rod ti kunak Manong. Angam tsaka mo. Madlaw mo tapursigido amang tulong kadagiti at tao. Ay, unay laki din ni tatang. Naglaka nga mi na mabatpati ka dagiti tattao nga mas asidagkin kwa na. Kasaritam tumot Manong. Sige, tamapanak mo't iti balay ni tatang. Tainak mo't ikan iti kwartana. Tatang, saan nyo nga amu dagiti at tattao? Pakaragsakak dar aramidag, Wilfred. Sandak ko maapakibyangan. Ngam imbis nga agsalukag dagita at tattao. Saan na, tapagbalbalin ninyo mo't idasadot. Kasano nga rod nga agsalukag da. Kut awan mo't nga rod ti baildan, anak kaw.
Padak ida na senior citizen. Kanada diferensyada. Anya ko maatrabaho ti Sir Kenda. Ay ket problema damo dayta na. Saan nyo na pagparikutan ti problema ti sabali a tao? Kakaiso nang awanin ti pampanunutin nyo. Bagiyo langan ti panunutin nyo. Ngam nangala kayo pa lang iti pakpakanin nyo. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao, Wilfred. Aginggat adda maitulong kaw. Apay kiden ajak tumulong anak kaw. Apay baknang kayo aya tatang. Dakkel aya ti pensyon nyo. Ket basit mo'y. Ha? Imbis nga igatang yo ti agas yo. Saan? Tadamit pampanunutin nyo sa bali a tao. Mala, tapno awanin ti may bagbagayaw. Saan da kaw nga ikan iti kwarta? Tadamit kwarta. Umdas ti basit a pensyon kaw para iti kanan mi atalaw. Makaammo kayo. Makapaawan ganas kayo mo'y. Uray ko man baknang kayo. Tauray tulungan nyo amin na marigrigat. Mabalain. Ngam saan mo't nga rod? Agpanunot kayo mamit tatang. Tiki di bagiyo ti panunutin nyo. Saan ket ati sabali a tao? Oh, addaw. Inggatangan kayo iti baro a kawesyaw. Linda, Martin. Ay na, kababain pa'y kitdikan kan, Milito. Win nga raw, mababain kami kinkan. Mainay-nayon kami paggasgastusam. Ay na, saan man aday ta ti panunutin yaw? Asino pa'y kumatag ti tinulaw no saan adatayaw? Ay na, naimbag kaunay a tao, Milito. Ni Apo Diyos ti mang bindisyon kan ka. Amin tayaw, mabindisyonan, kabsat. Gusto dagitoyan na napalingkay. Tanadagsin unay no nayunak pa'y. Inak aguren iti pagluganak nga gaway. Na mga numabisinan nagiti kabalay kaw. Kaasi mo nga min nagiti nga agasawa. Iso nga ginggat ka ba ilak. Tulungak ida. Tawan mo't piman ti sabali a pagkamangan da. Ay na, medyo nadagsin to imot ko ah. Okay. Olayo dak palayo. Sukuret karitan. Ada pa'y kiratang ko palike. Nay, insik sa magday tagil ilukaw. Okay. Olayo dak ka. Naglaing matay nga agsao iti ilukaw. Wan, ubaya kod. Mabala ko na yan, lukan. Dayay, napanay. Ay sos, naragrag na tipita ka na. Pidutag, naikamat ko kankwana. Madam! Mabit lang! Ay, nagdardarasin na naglukan iti kutsina. Ay sos, napanay. Ay, sapay nagpuskol tipita ka na. Hala, nagado ti kwarta na. Saan nga minunay ang maisira? Sa napunoy ti kwarta? Ay, pasig mo't adulyar na gitaw. Ay na, ipan ko iti police station. Ta isudan ti makaamo ang mangitonton iti daytaw. Si kakareag na kan, Milito. Ha? Ay, wan, madam. Apay ka day. Dinamag ko polis asino nang isople wallet ko. Si ka ay bakata. Ha? Ay, wan, madam. Kinapudno na. Nakita ka na nagtipita kayo, madam. Kinamat kayo. Ngam saan kayon anakamatan? Ay nasaya at katao. Malmalaw kasket ka. Agya badak. Ha? Awan anyaman na, madam. Saan kumut ako kwa? Apay kumatagi kwa ngay. Nagsaya at katao. Kapo nasaya at ka. Kung konaat ka, ikat ka waltam. Ha? Ay, saanen, madam? Saan ang agsapsapol iti gungguna, madam? Basta ikat ka kung kona. Ato'y kwaltam. Ha? Nay, nagado a kwarta. Hala, ay, saan, ma'am? Alaap tatan.
Sanak pumanaw no ti mo awatan no kwalta. Ay, Sige, sige madam. Agyaman nga road. Oh, adtoy, Linda, Martin, kwartayaw. Ala, ay sus, para kan kaday ta. Ngamapay nga itad mo kada kami, Milito. Wen, tad adda ka sa pulan nyo day ta kwarta. Kababain kin ka, Milito. Ay na, awan ti rumbang a pagbainan nyo, kunakmait. Inted da kanyak day ta. Iso nga itid kumit kada kayaw. Ay na, agyaman kami, Milito. Pangrugyan mi daytoy nga agasawa. Tapno da pangalaan mi iti pagbiag mi. Ay, agyaman kami iti dayti agatan nga inted mo. Ay, oray agawid kami ni je probinsya. Aramaten mi dayti pangrugyan mi. Ha? Wen, Milito. Kitbayam, tagbayad kamin tao. Ay na, baybayan nyo man day ta bayad-bayad. Awan ti rumbang abayadan yaw. Ta awan ti utang yo kanyak. Ited ko kada kayo day ta agatan. Ta kasapulan yaw day ta akwarta. Unay kayo matan tatang. Inted da lang arudan agrasya kada kayo. Impadawat yu pailaang. Anak ko, ad-adda akasapulan da Linda ken ni Martin ti kwarta. Ay, di yu kid Diyos usaran ti panunot yu Tanangem kumamay ti panagsasaom. Apay ay alapdandak iti kayat ko nga ramidain. Ket kayat ko nga ron ti makatulong iti padak a tao. Ken maysa, saan la na in materyalan a banak ti mangmangted iti ragsak kanyak. No diyo am mo ti tumulong iti padayo a tao. Sandak nga iramraman, tasabali Tatang, Isu pa nga asiyaw, baybay andak iti kayat ko nga aramiday. Tapakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Naimbag man, na nakapasyar kayo dito'y balay. Nabayagay na di kay imimay anak ko. Maditibagbagik. Sa anak ko mga umay. Ngam umay kayo mo't kumustain tatang. Ay na, siyakla ko man tinapan ni balayaw. No kastagaya mamadmad iti bagbagay, Wilfred. oray siyak nga ron tatang. Maditirik nak. Ngaming karigatak ti imay. Apay nga ngagsaksakit kayo mutan, anak ko. Ay, Uwin nga rod, tatang. Naimbag man, ta nakaranting kayo latta, tatang. Kasla awan sakit yo. Awan mo't talaga. Awan sakit ko. Nasalon atak, anak ko. Imbag man, tatang. Siyak. Ada na doktalan ti doktor asakit ko. Ada diferensya ti may sakit nik. Kan ti liver ko. Anya? oray siyak tatang. Adamat agagasak iti bagik. Adda bukol iti barukong ko. Anya? Ay, sos. Apay ngay. Mabaybayan yun sa amit ngamin ti bagbagiyaw. Saan ngamin apuro trabaho atar aramidin yaw. Agi na nakayumot ngamin anak ko. Tatang, Sige, mabitlaan. Tamang isaganak iti pagsasangwan tayaw. Dito'y kayo laang. Taagluto akbiait, anak ko. Ala, mangan kayaw. Kamutay ken mais to'y linutaw. Saak nagtimpla iti limon Diyos nga inikak iti diruna. Mayat dagitaw yakanin yaw. Nang runa no kasta nga darikrik na inyaw. Saan nga minapasig aginatang iti ruar ti papaunag yaw. ay, naimbag kayo pa'y tatang. Nasaranta kayo latta. Ha? Uwin nga rod, tatang. Saan akas kada kami kaniduday? Adumot marikrik namin iti bagbagimi. Amuyo nga men, anya, anak ko.
No kanayon ka nga agkararag iti apaw, ken nasaya at ti aramid maw, tulungan na ka ti Diyos, tarabayin na ka. Kas kuma iti itutulong iti pada a tao. Nasaya at ti tumulong, tani Apo Diyos ti mangbindisyon ken ka. No saan man ang material a banag ti ipaay na ken ka, salon at ti ipaay na. Di na itulok nga agsakit, wen no maisagmak ka. Uwan tatang, maamiris ko itanti kanayon nga ibagayo idi kada kami ka ni Manong Wilfred. Husto kayo. Kat pakawanandak ko man no pasaray tumngaran kayo idi. No kasya at tumulong kayo iti padayo at tao. Uray siya, tatang. Pakawanan dakmat. Saan gaya man nasaya at nga imutan ti pada at tao. Wen no adalaki di maitulong mo, tumulong ka. Malaksid no talaga nga awan. Isu ada kayaw. Saan la at ibagbagiyaw ti pampanunutin yaw, anak ko. Panunutin nyo mo ti pagsayaatan ti padayo at tao No da kayo tinaikan iti grasya, tumulong kayo kadagiti agkasapulan. Uwan tatang, agpaimbagak. Kat no naimbagakon, aramidak ti bagbagayo. Uray siya, tatang. Wen, saan pa'y analadaw ti amin, anak ko, agkararag kayo. Tani Apo Diyos ti mang paimbag kada kayaw. Tapno adapay gundaway yo amang sulnet kadagiti nagkurangan yo. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Manang Andrea. Adda ka din ni Romana? Ada, ng busy. Aglablaba. Nagado di labaan na. Kasta ka di Manang? Apay, anyat masapul mo iti kapsat ko. Sarong kara ko, Manang. Busy ni Romana. Ado ti labaan na. Uraya mamalpas no kayat mo. Day tatalo siguro nga oras. Tulungak langan Manang. Ay sanan. Kabaalan na day jay. Saan nakasapulan ti tulong mo? Sige nga rod, Manang. Baliwak tulangan ti sumarungkar. Sige. Into na da oras na. Ngam panagkunak. Awan oras na mangsango iti sa nga ili, Rico. Ala, mapankan. Tagluto akpay. Manaktak ka na yan. Romana, pilya man na yung bagti pakirelasyon na wano pa kaya sawam to. Panunutam ti kinarigat ti panagbiag tayo. Manang, pilyam tayo ado ti sanikwana. Tay baknang kunak manlangan. Di naktultulada na nakiasawa iti pada tayo ang marigrigat. Kita am ti sitwasyon ko. Ti sitwasyon ti panagbiag mita. Nagkutong ako na makipurpurdiya. Tanudyak tulungan ti asawa ka makipurdiya. Awan igatang iti gatas dagiti ka anakam. Manang, napintas ka ading ko. Ado dagiti agar-aram kan ka. Iso sana tilak aklunam dita Kita tay maipayan na kay tinapintas sa panagbiag. Panunutam ti rigat. Kat, andan pilim ka dagiti agar-aram kan ka? Kuwa Manang. Nuawan pa'y, siyak tagpili. Ni Mario ti pilyam. Napintas so ti masakbayam iti puder na. Nalawa ti dagada. Nalawa ti talon at tinawid na kadagiti pimusayan na dadakkel na. Siyak ti patsyam. Tayin inauna akngam si ka. Iso dangganak, Romana. Andrea, apay nga inaknak Ma'am Jadem. Bayam nga iso tagpili iti pakiasawaan na. Ay na, pagsayatan na matla ti pampanunutag tatang. Kaya't yung arod ang maitulad kanyak, padak nga marigrigat tinagtinagak. Kitaan nyo man ti pamagik, kaslak latakong ang naganak iti namin 5 asag dudusi ti anak na baboy. Kayod dito'y, kayod dita. Kakaasi ti bagya makipurpurdiya. Ngamawan matla taurnong. Mapan amin iti taraon kan gatas dagiti anak me.
Ay, Ay, kataganos ka. Adan tumulat ta siguro ilulungaw yaw anak ko. ay, awan latam mo kung tatang. Awanan namnama. Iso ni Romana tayan tinamnama tayo. Ah, Siyempre, nubak nang to ti pakiasawaan na. May ranod tayo akabalay na. Matulungan na tayo. Iso tulungan dakman amang bagbagay di kabsat ko tatang. Ibagayaw, tani Mario ti pilyen na. Tan nakasiguradon tinapinta sa masakbayan na. No iso ti pakiasawaan na. Papa naman na Rico. agpagapas ka no datata sa torna nang inak makipurdiya. Ay na, awanin na namon anak ko. Diretso mo ti pa nagpurpurdiya mo. Mayat kit diyan nang. Tapno diretso ti sweldo. Kaslakmat lamang opisina ano kasta. At iwot pa ikat idan Takin sinas katapusan ti panagsweldo da. Idinto ta siya kat inal daw. Agi na nakamot. Anak. Ada rabi apa naginananang. Umdas daytan apa naginanak. Ti pan naturog ko iti rabi. Manang Andrea. Ada ni Romana? Aywan! Adda Mario. Sige, sumunod ka. Umay ka. Agi manang manang. Ay na, motor mo day tan nakaparada di tarwar, Mario. Un manang. Gagat-gatan kulay din namin sa nakalman. Aya! Wow! Nagpintasan? Nangina day tan niya. Una. Nasurok ka 100,000 data. Wow! Nagninamatan? Huwag gayam, anyat kahit mga inuman nga Diyos, wag kapi ka. Sanan manang. Kalkalpas ko nagmerienda di sentro. Ni Romana ti kayat ko akasarita. Mabitla nga ron tayo bak. Agdaldalos nga min ijay likod ka. Ang nalpas day jayan. Day, di mo tari ko dyan nakasakay itinwa nga nagsardang itibatog anak ko. Ay, wan tatang. Umay man nga ta sumarungkaran Ay mayat mo ti service ni Rico niya. Anya mo day tangay? Nuang? Anya ko matimayat dita. Nuang ti service na. Idin to ta ni Mario kat ngingina na motorsiklo di service na tatang. Wanang nagagat ni Rico. Bilibak iti kinagagat na. Anwam ta kinagagat no awan matdaga aso kayam. May mayat ni Mario tanalawa ti daga na tatang. Iso tinang tawid iti dagadang iti dadakkel na. Agmay sang anak ko naman. Ay depende ano asino kadakwada ti pilyan ni Romana. Narigat mayat no diktaran ta jade manakaw. Ay na, masapul a diktaran niyo Tulungan tayo, tamang ano di na mo ti pilpilyan na. Anya? Basta ni Mario ti kayat kong aklunan na. Period. Manang, ni Rico ko mati kayat ko. Iso ngamin ti pakarik na agiti ayat. Ni Mario taklunam. Dakas ka kanyak maipilit mo ti kayat mo, Romana. Manang, ibagbagak lang arot ti pagsayata mon. Anyat maganap mo iti dayjari ko. Kat padamot la makipurpur diya dayjay. Naimbag ni Mario tanalawa ti dagana. Di kan to agrigat iti puder na, Romana. Iso taklunam. Basta din mo ni Rico, tawan na pinta sa masakbayam kan kwa na. Mabuti nga ka ni Manang tatang. Iso ni Mario ti aklunak. Ang masino aya talaga ti kayat mo kadagiti agar-aram kun kanak ko. Ni Rico kumaangam saan mo't akayat ni Manang. Saan ba't nga iso ti makidin na wano makiasawa? Si Kamot? Iso si kati agpilay. Ni Mario latan tatang. Total, adamot punto ni Manang ko. Tamok at tinapinta sa masakbayak ti pampanunutan na. Wan, ang malangan mo ta makidin na ka iti mo ay ayatan. Masursurok tumatla siguro nga ayatan ni Mario tatang. Kastamot ti ko na ni Manang. Malah makamukha nga rod, Romana. No kasta, inaklon mo ni Mario, Romana? Wan Manang. Nasayahat nga rod. Kasta ati rumbang. Agtulnog ka kanya ka Manang mo. Tamas amok ti bagbagak ngam sika. Ado ti experience ko ngam sika. Manang. Kat
Anyat ko na ni Mario ngay, ikasar na ka. Awan mo't ibagbaga na akas tamanang. Ne, apay ngay, dapat kasaradagusan. Di yun itantanpay. Tapno mayalis ang dapilyedo na kan ka. Awan pa'y mo't masasauna may papaniti kasar manang. Kaano ngay nga umay, tasyak man ti makisarita kan kwa na. Mario, ading ko. Tangay inaklon na kamatan ti kabsat ko. Agayan ayat kayon, anya ngay ti planom. Ha? Plano nga niya, manang. Planom amang ikasari ti kabsat ko. Uwan to, manang. Intun masangumi. Tani, busy ak pa yung aminita. Ha? Ni, anyat pa ka kumikumam ngay, Mario. Ti ka dinalawa adaga na ipatawid kan ka? Ako, saan manang? Ada sa bali apaka kumikumak. Ang no kayat ni Romana, yawid ko rin di balay. Agat mabalin latamit, Mario. Total, agasawa kayon tumot. Isungag din na kayon. Basta di mo liplipatan nga ikasar ni Romana Wan, manang Andrea. Di ka madanagan. Mga nan, Rico, nakaluto ako. Sige lang, nanang. Diyak pa'y mabisin. Ay na, madlawan na unang tipang panunutom. Anak, di ka kumaunag ladladingit. Amo ka nasakitan ka, iti panagpaay ni Romana kan ka. Ngam di ka unay paapiktaran. Aglabas tumutlaang dayta. O, nanang. Makailiw-liwag kan tumutlaang. O, nang. Pilitot nga awatan tigasat ko ka ni Romana. Romana, yawid na kan ni Mario. Anya, ala, saan kami pa'y mata nagkasar manang? Sumarunon to takasar. Bastag din na kayon, takas tati kayat na. Impakada ng kanyak dayta. Nasaysaya at matlaang nagnaad ka ni Jabalay na. Tapno sigurado asikatim asawa ng to. Ha? Imbagak matan ka ni tatang dayta. Impakada kan kwa na. Isong awanan ti rumba nga pagdanagam. Pasensya ka nito balay Tani, sana na urnos. Manipod pimanaw ti babaunan dito Sana na urnos ti balay, Romana. Bayam, tasyak to ti mangurnos ka dagitoy, Mario. Agyaman na ka. Nagrigat gantag may sang agbibiyag. Iso nasayat, may tayo manugot ka na makidin na kanyak. Addan kadwag dito balay ngayon patawid kanyak, dagiti dadakkel ko. Mario, agriing kan, aldawan. Alas 10 ni tagsapa. Nakaluto akon. Mabisina ko na mangurura iti panagriing mo. Buwangon kan Matulog ka ba Umuna ka naman. Sumaruno ako. Ha? Ala, inturog namanan. Agpagapas kay samat din, tata. Ay, won barok. Intun bigatan. Agsapsapulak nga rot iti tangdanak nga gapas. Siya kong tata. Awan mo trabaho no bigat. Ay, nalpasin aya, tay pakitang tangdanam ije daya. Kalkalpas na di kalmon, tata. Ay, sige man nga rot barok. Ay, naimbaglaagin tada ka ang nagagat ang mapurpur diya dito lugar tayaw. Numabalin, jak ngamin kaya ti mabakante, tasayang ti aldaw, tata. Nakagagagat ka. Kat awan mo't asawa kan anak mo suportaram. Ay kat, para iti masakbayak to, tata. No kayat mo, Mario, dakamin kan nila kay kutimang sukay iti talon mo. Saan mo sama tamasango nga si kasuhan ading ko? Talaga saan manang? Masalutak nga agubra iti daga. Ha? Ay kat ipasukay mo na kada kami. Ay kat, sige Da kayo ti makamo, manang Andrea. Sayang tinalawa at alon na tadi na mo't amu asukayon anak kaw. Sana bali ata da kamin timang sukay kanila kay kutatang. Mangtad kamin tulay tibingay na into nagapit kami. Mulaan mi man iti pagay. Kat numalpas ti pagay, agmula kami tagdudumaan nateng. Ay paabangan na. Awang mo timbaga na kas tatatang.
Basta sukayan mi kanulatan. Mangted kamin tulay tibas si tabingay nan Nanang, adaba nga kadaga. Mula ak iti agduduma. Akin dagangay. Dagat yam amuti gayam ko nanang. Anya? Ay na. Nalawa daga day jay nanang. Ado ti maimula. Tinawan ka no ti panagbayad ko iti abang na. Nalakalang ti imbaga na nga abang day jay nanang. Tatang, umutang akman iti kwartayo. Awan igatang ko iti bagas mikan ni Mario. Apay, awan kwarta ni Mariaw? Pangalaan na ko may iti kwarta na ngay, kat awan mo trabaho na tatang. Kan nagsadot, at dalay di balay amat maturog. Kat nawan masida, siyak ti pagpupudutan na awan madiskitar ko tatang. Aniya, anak ka. No kasta mo lagayan ti sitwasyon mo iti sidong ni Mariaw. Apay no sinaamon. Total saan kay mga nagkasar? Saan pa naladaw ti amin anak ka? Tatang, medyo nabayag mo't basitan ang nagdan na kami kan ni Mario. Iso ang nasursuro ko nga inayat. Iso asan akas ka rin at ibagbagayo. Nang runa kat aginawa kun. Ay, kastaya. Ay na, ang nadam garot ti bagimanak ka. Di ka o nagbambandaw. Tanay, masiko ka maghayaman. Sige, mabit lang. Talag tay duldulin ko akwarta. Tay pautang ko kan. Ay na, naggasat ka tiyagbalintong asawa mo, Rikaw Barok. Nagpintasan ti biyag mo ita. Naggagat ka nga ben. Kapilitan nga gagatak ngagtrabaho iti daga. Tawan mo't inailagpas ko a kurso, tata. Mga asawa ka nga minin, Barok. Wento, tata. Dumteng tulat taday ta. Sige, tata, labsan kayo pa'y. Tainak pa'y di uma. Sige lang, Barok. Ay, nagkagat day ta, Baraw. Awan ngagpay sudagan na hanggang nadiskartay. Nagagat na makipurpurdiya. Kanadap abangan na daga. Kat iso itaan ti pag-apitan na iti adu amula. Ay sayang. No iso ko matinaasawa ti anak kao ay nagasat ko ma. Hanggang saan may tapon no nalawa ti daga tinakiasawaan na. Hanggang sadot mo't amang sukay. Iso nga awan mula serbina. Anak ko, ananum dado nga urnong mo no di ka mo't mga sawa. Mga sawak to no masara ka kuntay talaga apara kanyak nanang. Wano, nipay laruma na tilinaon ti puso. Agpudno ka man kanyak. Ni nanang tilay bagpagana. Saan mo ta? Ay na, no bilang pudno ti atap ko. Baybaya amon ni Romana, tadan asawa na. Di kan mangnamnamakan kwa na, anak ko. Agsapsap ko lang iti bayar ti dagari ko. Ilakok ti talon ko. Nay, apay nga ilako Mario. Sayang Ada pangaramatak iti kwartari ko. Kanjak matla pa kay ranudon dayjay. Tadi mat mangted iti bingay ko dayjay amanang Andrea. Bukbukudan na mo ti mapapit da. Anya? Wanri ko, iso nga ilako kon. Gatanga mon. Ay, sayang. Nood ako makwarta. Gatanga kon. Imposible nga awan kwarta Rico. Nagagat ka tao. Awan kwarta? Kwa. Sigurado anangin ti balor da dya atalon mo. Diyak kabala nagatangan Mario. Saan nga umdas ti ornong ko? Di ka madanagan. Tasan anangin ti panangila ko. Nalakalayan. Basta cash Ha? Apay? Manuti panangila ko Mario. Pangaramatam iti naglakwam iti daga Mario. Ipustak iti sugal. Tapnog doble ti kwartak. Anya, ala, sayang ti kwarta. Sana sayang. Basta mga bakak. Masiguradong nga rod ang mga baka. Pag negosyo talaangan, taoray siyak ti mga sikaso. Saan? Kanon tupay nga umado ti kwarta. Mabayag nga umado ti kwarta dita.
Ne, apay ngay asublatom ti daga kat da kami mo timang suksukay, Rico. Nagatang kong aminan, manang. Uray pay! Ay, saan mo ta kasta Ipakadayo pa'y mo't nga umuna saan na kasta? Kasanon nga dagiti mulam eh. Sige, manang Andrea. Uray apitin nyo pa amin dagiti mulay, oh. Tayin to na apitan, sublatak ton. Anya? Oh, adto ti papeles ti daga, manang. Mangipanagnak, anagatang ko da jay. No apay mo't ngamin ngayon lako ni Mario ti dagana Unay mo't Kat, ayan tinaglakwan nyo iti daga Romana. Awanan amanang insugal ni Mario kat naabak. Aniya? Nagapa kami. Isopi manawa ki balay na. Siyak ti pagpupudutan nagapoy ti pan nakaabak na. Manjakon manang. Sinaakon ni Mario. Ay katadakan ka day ta. Saan kay matkid diya nagkasar? Sinaam nga rudan. Tama nga no agrigat kanto iti danana. Tawan mo't tan dyan nalawa talon na. Naimbag nga oras mo, Rico. Agparaep ka din? Inton bigat, manang. Apay ka di? Ay, kwa. Mabalin nga umay kamin tumakipurdiyak ni ading ko Romana. Ha? Oo na, manang. Day talagayam. Ay na, agyaman na, Rico, ading ko. Inta makipurdiyak ni Rico, Romana. Baybay amon na dya, Mario. Di mo sublian na dya tao. Talaga dyak kayatan, manang. Ngamin, kanayo nanti pa nagapami. Sige, inta nga ron makitang dan nga grapin ton bigat. Barang mapansin na kamanan ni Rico. Ha? Ay na, agpapansin ka kankwa na Romana. Baknangan ni Rico. Tilay bagbagayo mat manang, kababain. Pagbainam ko ma, kat sikatin nagpatpatayan day dya Rico ide. Baka isuasan na nga sa asawa, ta sikatururayan na. Ha? Anyat amom ngay, iso ano agaramanan kan ka. Wen adagos ti sumbat mo, Romana. Manja, nakababain day tang ibagbaga manang. Ay na, managbabay na talaga di kabsat ko, Rico. Mabayin ka numot kan, iso asyak lang ti umay makipurdiya, Ne, apay ngay. Anyat pagbainan na, manang. Ay, jak man mo ngam, makonkonsensyan samet, gapu iti panang paay na kan ka idi. Anya? Mababain unay kan ka, Rico. Awan ti rumbang pagbainan na. Tanabayagan nga inaklon ko tigasat ko kankwa na, manang. Narigat mo ta, no ipilit ko ti bagik iti tao, asaan mo ta mangayat kanyak. Ay, kwa, kinapuno na, sikat ti love na. Sika kumati pag-asawaan na idi, ngam pinilit ngamin ni Mario. Nawayaman ng kabsat ko, Rico. Mabalin mahit nga ituloy mo man ng tagaram kan ko, ana. Ta sigurado akayat na kanday chay. Kwa, adamot nobya kon, manang. Ha? Kat umadanin ti kasarmi. Mawis ka ito, manang Andrea. Ay, kunak no awan pay. Adan, manang. Ipasar ko to dito lugar tayo. Tapno makita, ken ma'am amuyo akakalugar. Anya ngay. Di nabainan ka, Andrea. Tatang. Naitaka nga main. Sikatin ang irobo iti kabsat mau. Ha? Pinilit mo na asawa ko ni Mariaw. Anya ngay tinagbanagan na ita. Nakakaasay. Naimbag ata di da nagkalaysa. Kasla pimpiman jay adem kapo iti aramid mo. Ay sapay masikugan. Tatang, di yun sermonan ni Manang. Madingamin ti style na. Naturturay pa yung siyak. Iso ti makakaadang agdisdesisyon. Ako namlan na saya at amin ngay bagbagana. Sorry, Tatang. Pakawanindak ko ma. Di ta adem ti pagkidawam iti pamakawan. Sana siya? Sorry, ading ko Pasensya anak lakuman. Awan anyaman na manang. Ngamin, kinayat ko mutlaang tinapasamak. Tano talaga ajak ko makayat, adu ti pamuspusan. Adda ditan, nalpasan ti amin.
Tikit di rumbang aramidin tayo ita kat mga barwanan tayo. Wana ading ko kat ikarik. Jakon pakibiyangan da nyaman a desisyon mo, Romana. Rumbang laang. Tasan a robot day takabsat mo o basta dikdik taramlatan. Adamit bukod na panunaw. Iso ano niya ti desisyon na respetuan. Nulakit day ta pagsayaatan na. When now, pagsayaatan tayo amin. Uhan, tatang. Biyang di tao. Kurang ko ba iti? Arak, bukbukan ba iti basok, Jerry? Jackie, nabartakan. Gusto ko man. Itulod ka na di balayo. Arak pa'y, kaya't ko taglamas iti arak. Kaya't ko tagpapas nga ginom. Iso please, pagbigyan ako ma, Jerry. Agawit takit din. Itulod ka na di balayo. Saan? Diyak kaya't gagawid. Maturo ka kay Jebalayo, Jerry. Sikati kaya't ko makaduwa. Ha? Kaya't ka di sa wanda ita. Ngay ayatin nakmat Jinky. Aklunan na ka din. Sana na masapula baliksad na ita, Jerry. Basta gawitan ni Jebalayo. Good morning, Jinky. Ayat oras, Sir Jerry. Alas 9 ni Tiagsapa. Sorry, Jinky. Jak nagawidan ti bagik iti rabi. Ada na pasamak iti nagbagatan ta. Pakawanin nak ko ma. Awan rumbangay kay daw iti pamakawan, Jerry. Ngamin, nagayatan ta adwa day jay. Kasanan datang arudan. Agayan ayatan, Jinky. Katwan anya pa'y kuma. Agyaman na ka. Ikarik, di kanto paldangan. Si kanto lang ti babae nga ayatak. Agyaman nak, Jerry. Kat sapay ko mga ron, tamatak daram day ta akarin kanyak. Takdarak, babaan iti panangi kasar ko kun ka. Agkasarta ko man. Saan pa'y laang? Diyak pa'y nakasagana ang makiasawa. Nagturugam ka di rabi Jinky. Ije balay da Jerry, manang. Anya? Naimbag nga oras mo, Krisa. Nabartag nga ni Jinky iti rabi. Kunak nga itulod ko diti balayo, ngam di na kayat. Iso pinaturog ko na iti balay. Nala, sumarkan. Ala, sumra ka pa'y, Jerry. Tagmerienda ka pa'y. Sige, honey. Sikati makam mo. No kasta, inaklon mo ni Jerry, Jinky? Wan, manang. Sigurado ka? Ana ibawin mo adagos iti sabali ti Riknang iti ex-boyfriend mo? Kasinsina yun lang iti nobyo ma. Basta dahi titiam mo ka pamuspusan, manang. Tapno makalipatak. Anyat kahit mo asawan. Di mo ko na panakip butas mo lang ni Jerry. Saan mo't? Adamat pa nagayat ko kan kwa na, manang. Iso nga ron nga inaklon ko, tayo ayatat mo. Ala, sapay ko mga rod. Tada kayon ti talaga nga agkagasat, Jinky. Makinobyo ka manen? Intun madamdama. Agsangit kan tumanen, Jinky. Saan siguron, mama? Namin, nasingpot ni Jerry. Sana playboy day jay. Dahita nga minti madikan kakad. Naglaka ka nga tinag iti lalaki. No adagarem ken ka, aklo na madagos. Adi mo pa'y amuan ti husto nga ugali na. Mama, nasingpot ni Jerry. Awan makunakan kwa na. Sana playboy. Napudno kanyak ti nobyo. Alam nga Rod, sapay ko ma, tasan kan tumanen nga agsangit, Jinky.
Nakasukat ka mo, Jinky. Papanamanan. Rumor kami kadagiti barkadak manang. Agpuyat ka manan. Intun kwan, di ka manan makastrak iti trabaho. Sana bale, nasingput ti boss ko. Maawatan nakday jay. Basta ibagak ama di ti bagbagi. Sardeng man ti kasta nga aramid mo, Jinky. Kanayon ti nightlife mo. Dahita ti pagalistuam. At dan nobyom. Isungagtol na kan. Makiasawa ka langan, may mayat pa eh. Manjak, agpapasak pa nga agbalasang manang. Ay na, bumakit ka na balasang. Iso ang makiasawa kakit din. 25 ko laang manang. Si kakit di ati makiasawan. Awan iti panunot ko dayta. Si kalat ti makiasawa. Ta makibingay akton kadagiti agbalin nga anak mo. Anya? Naimpag nga orasyon, Nana. Adda ka din ni Jinky? Ha? Apay? Di na imbagay, tirurwar na. Rimwarda, kadagiti barkada na. Ha? Di namat imbaga. Ay, o na yun day dyan nga anak ko. Maalala, sumrek ka pa iho. Ay, sana, Nana. Baliwak tulangan ti sumarungkar. Nene, Jinky. Apay nga magpakwar ka. Masikugak manang. Anya? Asino ti ama ti sikog mo? Ni Jerry asino pa'y kuma? Anya? Ay, no kasangrod. Ayabam tinobyom dito'y balay. Tapag sasaritaan tayon ti kalay sayo. Saan? Diyak kaya ti makikasar manang. Diyak pa'y kaya ti maitali. Anya? Katni, masikog ka na. Uray narigat ngamin ti makikasara dagos. Narigat lagdadara sudos manang. Kasta ti saom, ngam di mo pinanunot ti ibunga ti inaramid mo. Nagpasikog ka, dagos? Kat di ka matgayam disidido ang makiasawa? Diyak mat ngamin among agbunga ti panakailawan mi ni Jerry manang. Nini, anya klase ti panagrasarasun day ta, Jinky? Sana bale. Dinakmat siguro itarayan ni Jerry. Di na pagtalikodan ti responsibilidad na kanya. Addan to gaya man anak ta, Jinky. Agkasarta nga ruden Pasensya kan Jerry Ngamawan pa'y plano ka makikasar. Anya? Masikog ka na ni. Masapol atak dirak ti panagsikog mon. Diyak pa'y nakasagana ang makiasawa. Iso please, di na ko mapilitan. Kasano nga ruden ti sikog mo? Kat anak talata Ipas ngay kunto. Kat taripatwan ta adwa, Jerry. Krisa, napanan manan jay adim. Ay na, rimwar manan Natangke na talaga ti ulo da jay kapsat ko. Masikog lang nga ruden, ngam kanayon pa'y larumwar. Ayan yan jay kapsat mo. Awanan, naibarkada nga minin. Ay na, sigod akas jay na, mama. Iso nabayag, santo nakagraduar. Takanayon nga agsardeng. Takasanumat ngamin, barkadista. Nailasagnan sa tikas jay nga aramid na. Ay, kasanugatan. Masikugan jay adim. Ngam dinamot kaya ti paikasar ka ni Jerry. Wen nga rod, mama, natangke na talaga ti ulo na. Uray kasano ti panang pilit ko. Talaga adi na kayat, mama. Ay, mais-stress akmat iti day jay akabsat mo, Krisa. Babae, timpas ngay mo, ading ko. Malala na, pasusuan tani, mabisinsan. Nagsakit mo tagpagatas. Basit tirong waragatas kanyak mana. Ano ading ko? Kaya't mo nga roda mabisinan ti anak mo? Pagkatasan tayon iti bote. Ay saan? Kakaisuna nga at dagruaragatas ken ka. Di mo kayat? Yimot mo ti gatas ti anak mo? Di ka lamaas siya ni ti anak mo. Nagsakit nga rod manang. Ay katanusam Aganak-anak ka kalpasan na agarte-arte ka. Ala, pagkatasan mo to'y anak mo. Nakapas nga yung ginubyam, Jerry. Agam maapaya di mo pa'y kasar.
Namin na doon adaras ngayon bagak daytakan ko na papa. Ang hindi na pa'y matkayat. Anya? Apay ngay. Jack man na mo papa. Ket, anyat plano yo. Di kay pailagden na. Daytang rod ti plano papa. Yawid kung tong dagito aginak dito balay. Hala, Jerry. Sikan ti makaammo kadagiti agina. Anusam ti anak ko. Tanatangkan ti ulo na no datuma. Wala na. Amok day ta agalad ni Jinky. Nasaya at ngarod no kasta. Baring agtalnan, ta addaitan anak yo. Isapay ko ma, ta idyan nan dagiti barkada na. Kanayon kumatkit di abagbagaan ti anak yun na. Barang agbalbaliwan na. Kat ikatan nan dagiti bisyo na. Di ka nagtrabaho. Tapno maipamayasam ti atensyon mo ti anak ta, Jinky. Siyak ti manggad para iti pagbiag tayo. Ay, sapay sa anak ka na iruam agtagibalay. Kan agaw awir iti ubing, Jerry. Iruan mo itan, taddan anak ta. Kasapulan na ka ni baby. Makaburing tagtali na iti balay. Mairuam kan to. Sana bale, tanawan trabaho. Tulungan ka ang mga awir iti anak ta. Kunak nga agsubliak iti sigod at trabaho ngam nagsaramat ti kumpanya. Saan nga minan ang masapol nga agtrabaho ka, Jinky? Maburi nga ka talagang dito balay. Iso please. Tangay nakatanggada kun, palubusan na ko mga agabroad. Anya? Kasanon ti anak ta no umadayo kan? Katada ka mata mga iwan kan kuana. May mayat ngamin no ijay abroad ti pagtrabahwak. Ngamin dakdakkel ti sweldo ijay. Makaurno nga kadagos. Kabailak na ipaay amin na kasapulan nyo iti anak ta. Iso asaanin ang masapol nga umadayo ka. Ay ayatan na ka, di wano saan. Siyempre, ay ayatan ka. No kasta nga ruwan, palubusan na kiti kayat kong aramidan. Di naklapdan. Apay nga umadayo ket basit pay lati anak yo. Ken uray saan nga agtrabaho ni Jinky. Saan nga agrigat iti sidong mo anak ko. Jakayat nga agapa kami iti asawa. Iso palubusak iti kayat ng aramidan, papa. Sana nasaya at apampanoy-nuyam ni Jinky, anak ko. Amin sa matakid dawon na ken kakat ipaay mo. Awan sa pay napuutak a pinaay mo ti asawam. Ay ayatat ngamin ni Jinky, papa. Jakayat agumura kanya. Una, ngam agruam ti kasjengar aramiden na. Baybayan tayo na. Tadyak kayat nga dasaan mi apagkinaawatan. Ket, kasano nga rod ang ti apo ko? Adamat trabaho. Kasano nga rod ang maasikasom? Ipan mo, iti ayanda ka tugangam? Saan, papa? Agtali na dito'y balay ti anak mi. Mga laak iti mga aware ka ni baby. No panawam ti anak mo. Yag mo nga rod dito'y balay ti apo ko. Tada kami ti mga awir ken ko anak. Uri kayat ko ayag di anak ko dito'y mama. Ngam sana kayat ni Jerry. Anya? Iso ka nun ti mga awir iti anak mi. Awamot kit di problema iti dayta. Tamo ka na singpot ni Jerry. Kasanon ti trabaho na. Bayan yun nga iso ti problema iti dayta mama. Nalakalaang ti panang ipamuspusan na iti dayta. Mama, rumwar tayo. Tentay sa rungkaran ti ka anak ka. Sikan sa latan ti mapan iha. Nasakit manan ti sikat ko. Masaduta ka rumwar. Ay, sige nga ro, tani. Italaang manan nga man trabaho. Iswa pa syarit ni baby, ije balay da Jerry. Naimbag nga oras mo, Jerry. Umay ko man sa rungkaran ti ka anak ka. Nasaya tayo may ka, Krisa. Ha? Hindi. Abay, nagsasangit ka. Apay, ada ka di sana nasayata na pasamak ka ni baby? Saan? Nasaya ka sa saan ni baby. Ala, sumre ka pa'y. Ala. Abay, nagsasangit ka kay Jerry. Kalkalpas mi lang kami na nagsarita iti cellphone ka ni Jinky.
Sininaan na kung tikabsat mo, Chris. Anya? Taapay ka no? Diyan mo. Basta timbaga na larason. Kat saan na ka doon nga ayayaten. Anya? Mangasim, tulungan nak ang mga ayaw itikabsat mo. Diyan kaya ta sinaanak. Nang runa kitadan anak mi. Kasano kami langan. Ala-ala, bayam. Takasaritak to tikabsat ko. Awan nga ron pa nagayat ko kankwanan, manang. Anyat maramidak ngay. Bunga la siguro ti bartak ko day jay idi. Isa na kirelasyon na kankwana. Tinakdarak lang nga iti kalabas. Tadakit nga rudan anak mi. Wan, aklunat. Inayat kumot ni Jerry. Ngam, napunas mo tanadagos day tarik na kankwana, manang. Daitan ti kanayon nga ibagami kan ni mamaken ka. Darasulus ka nga may nga desisyon. Ibagaman ti pud no arason jingki. Adda ka di manan kabarbaro anobyom di tabrot. Ibagak da ito'y kan kamanang. Ngam di mo ibagbagak ni Jerry, ha? Nagsinublian kami iti sigod a nobyo. Anya? Kastalaan ti kalakana ken ka? Ti panang sukat mo iti ama ti anak mo? Manang, masayayat at ti sigod a nobyo. Ken? Kasanon ti anak mo? Diyak mo't pagtalikodan ti pagrabungak iti anak ko. Kun, anak ko lang tamit ni baby. Diyak bye-bye-an. Diyak kamukan ka! O sige! Bye! Krisa, anyat ko na diyak kabsat mo. Papaya makasangsangit ka. Makapasurun da diyak kabsat ko, mama. Di na maasyan ka dagiti agama. Nangrunay diyak anak na. Ay, isugaya masininaan na ni Jerry. Ta nagsinublyandan iti sigod a nobyo na. Anya? Awan konsensya day jay babae. Masya na ka ni Jerry. Takas taon na ya pa nagsangsangit na. Iti na pa na kay balayda, mama. Ay, hanyang ay. Awan maaramidan ta, iha. Desisyon ti kabsat mo day ta. Amumat ti ugali jay adim. Noan niya ti pangedeng na. Isulatan. Ne, Chris, si Kagayam. Sumra ka, Kamusta ni baby, Jerry? Ay, agurigur na rod. Iso ajak simrak iti trabaho. Ako marayo no rumwarak. Ay, kasta ka di. Allah ka asin mo ti ka anak ka. Impa-check up mo ka din? Rubuatak pa lang, tarumwar kami. Mapan kami iti doktor ita. O sige, kuyugan kayon. Awan ka di trabaho mita? Awan, day off ko ita. Ala, kuyugan kayon. Agyaman na, Chris, Alaman nga rod. Tani, kasapulak ti kadwa. Masakit nga ni papa. Awan mga sikasukan ko na, no ikuyog ko ti yaya ti anak ko. Oh, isa nan baby ha. Anyat kayat mo ayan ako. Isunan wan. Sublatan ka namang isala iti anak ko, Chris. O sige man. O ito. Anak ko. Nabanlugin ni Anton ang mga isala kan ka. Di namat kayat. Ala. Di mo pilitin no di na kayat, Jerry. Bayam asyak ti mangisala ken ni baby. Okay akla, Sana pa'y anabanog. Alala, iturog mo kit din. Tanapuyatan kay di rabii. Saan? Doa tamang taripato ko ni baby. Kaduan ka. Hello, iha. Ayan mon. Rabiin. Diyak pa'y lagawid, mama. Sangitan namin ni baby. Di na kaya tapanawa. Anya? Sige. Sa palto lang ang tiagawin bigat, mama. Oh, sige. Sikati makaamo, iha. Asikaswam nga ron ti apo koktan Diyak mo't makaumay dita. Nasakit man ang tisikat ko. Sapay ko mataaging bagan ni baby. Wen, mama. Adamot kit di agas nan. Tayin pa check up min ni baby. Oh, sige nga ron, iha. Ano samti ka anak ka, Wen? Sige. Bye.
Sano lang idi maladagan ni Angel niya. Ita, talo ti tawenan. Dandani nag-eskwelan. Wan nga rod. Kat agyaman una ititulong mo Chris. Sikan ti bilang ni Angel nga inana. Ta si kamat ti kanayon makita ken makadenna na. Ay, masyanak ngamin iti ka anak kak Jerry. Ngamin, manipod na ki asawan ni Jinky ti sigod a nobyo na. Saan na nagparparit na. Kat tinipat na pa yun ti ultimo anak na. Wan nga rod. Mala, ditan lagi pang ti kapsat mo. Sana balay, tada ka matan akasukat na. Ha? Diya ko nagpalpalikaw pa Chris. Nabayagan na kaya't pumaipod no daytoy. Angan, mauna anak itibain. Sapay ko tadi nakgurain. No ibagak nga, ayayatan ka. Ha? Jerry? Nakasingsingbat ka. Kahit natin nagtiriknakkan ka. Gapo iti dayta agalad mo. Sapay ko tamay ikariakan ka. Jerry? Awan dakes na no agaram ni Jerry ken ka iha. Ken adadapay nga awan dakes na no aklunam. Ha? Awan makunak ka ni Jerry. Nasaya at alalaki. Bayat ngamin ti panaglabas ti aldaw. Mapanpaneknekak no kasano ti kinasingpet ni Jerry. Aklunek mama. Sana narigat nga ayatin ni Jerry. Iso nga adamat panagayat ko kankwana. Oh, anya pa ilang ti araramidam iha. Aklo namun taag kasar kayo kit din. Agyaman tayo naklon na kon Chris. Ditan ibaybayag ti panagsimpata. Agkasarta ko man. Noan niya ti pangedeng mo. Iso ti masurot, Jerry. Nakanagragsakak. Jack ngamin ninamnama nga aklunan nak. Jack ninamnama dahi doy pasamak, Jerry. Iso analabit. Talaga siguro adata tinaikari para ititunggal maysa. Wen, pacheck unay dayta. Sikati talagang hintid ti Diyos para kanyak. Oh, apay. Sino ti mawawagkin ka, Jerry? Ni Jinky. Anya? Kanayon ka di nga umawagkin ka ti kapsat ko. Italaang manan nga umawag kalpasan ti mano atawan. Sige, sumbata. Amangan no kumustain na laing ti anak yun. Nakalagip ka mat ngay mawag Jinky. Kumusta kan? Pasensya kan, Jerry. Ita na ngamin ang naantaan na kitigundaway. Ha? Kaya't kayo lang kumustaan ni ti anak ta. Dakay sigurong ti anak ta, Jerry. Uwi na. Umadanin ti kasangay na. Agupatan ti tawan na. Agupat mo tin atawan at di mo nadarayan ti kasangay na. Uwan nga ron. Sana bali. Bumawi akto na gawid ha. Ngamin, madarayak ti kasangay na ita. Tao madaling ti panagawid ko, Jerry. Kastaya, nasaya ta. Tapno makita na kamot to ni Angel. Wen, kaili ko na makita ti anak ta. Padaanan niyo ti panagawid ko, ha? O sige, bye! Bye, Jinky. O anya, di husto ti kunak. Kaya't nalaang ako mustaan ni Angel. Wen, naku na nang agawid kanon iti mabit. Tadarayan na ti masungad akasangay ni Angel. Kasta aya? O di nasayat no kasta. Italahan nga madarayan nagkasangay ti anak na no kaskasano. Iso kasarita tanto ni Angel. Ibagataken ko na ti isasangpet ti inana. Hello, Jinky? Itaman pa yan nakawag ka. Saan ka di na busy? Pasensya manang. Super busy ako talaga iti kalabas. Okay, kumusta kan? Ay, kastoy, malmalday. Ha? Apay? Nagsina kami iti asawak manang. Anya? Sinina akon sa akong ting pabalon. Namin na ginuliban na manang. Jakon ka ba alang ti malukloko? Nabannog akon. Ha? Ay, naimbaglakit din ta saan kami ang nagkasal.
Kan awan anak mi. Iso anawaya ak manan. Kinapudno na manang. Iso ajak na kaawawag idi. Taparitan na kaumawag kada kayo. Nangruna ka ni Jerry. Iso ajak makumkumusta ti anak ko. Isong agawid ako ni ti mabiit. Iba may sakon ti atensyon ko iti anak ko. Anya? Tangay agawid din ni Jinky akabsat mo. Apay no, paggidanan yun ti kasaryo ka ni Jerry. Kan ti kasangay ti apo ko. Saan pa lang ti kasar, mama? Anya? Apay mo't ngay? Di mo't kasta ti plano yo ka ni Jerry. Agkasar kayon, iti kabiitan na panawan. Aguray pa'y, mama. Nagbaliw ti pangitan ko. Agpalabas tayo pa'y iti sumagmamanwa panawan. Ta paliiwag pa'y nga umuna. No talaga matlaan na pudno di Jerry kanyak, mama. Apay iha, agdwa-dwa ka kadipay laka ni Jerry. Medyo alanganan nakitan, mama. Ngamin, agawid doon ni Jinky. Kat amuyong at nagsinadamanan iti sigod anobyo na. Anya? Diyan ka muna niya ti plano ni Jinky iti panagawid na, mama. So, saan pa'y laang day takasar? Iha, imposible asublian pa'y ni Jinky ni Jerry. Kastamat ka ni Jerry. Kat ada ka nga ro din na nobya na. Kan di mat na ko nati adi di na nayayatan ni Jerry. Diyan ka mo, mama. Sa balit agparpanik na kanya. Madanaganak. No bilang anyan to ti mapasamak. Si pupuso ak amangawat, mama. Ay na, di ka unay agpampanunot, iha. Si kaitan ti ay ayatan ni Jerry. Ta, si kakat nga ruden, tinobya na. Jerry, iho. Kita da Krisa kan Angel. Mayat tilin na ganda. Huwag nga ro, papa. Talaga na si Dugan tirik na ni Angel ka ni Krisa. Kasla isong timbilang na nga ina. Huwag nga ro. Mami pa yan ti awag na kankwana. Kasano, kat manipod maladaga. Ni Krisa ti kadwak ang mga awer kankwana. Huwag nga ro. Katita, agayan ayat kayon ka ni Krisa. At adaman nga ipatag na ni Angel. Tagden na kayon ton. Huwag nga ro, papa. Kat nakaragrag sakak. Tadimteng ni Krisa iti biyag mi nga agama. Manang Krisa, atakon! Simbangput ka matgaya man. Imbagam kumaata sinukunda ka. Ay, nasana na masapul, manang. Kaya't kaya surpresahan ka ni mama. Ayan ni mama. Ada iti silid na. Wala, samrag ka ni Jai. Ta sigurado maklaat ni mama. Oh, ihaya. Kumusta ka? Okay, akitan mama. Awanan ti konsumisyon ko. Ngamin, nagsina kami ni tasawak. Ay, naimbaglakit din ta saan kami ang nagkasar. Iso analakala ang ti panagsina mi. Anya? O kat, anya't planom ita, iha? Ipamaysakon ta atensyon ko itanak ko, mama. Kat sapay ko mata mapakawanak ni Jerry. Sulitak ti ado ang nagkurangak iti anak ko. Papanam, Jinky. Iji balay da Jerry, manang. Inaksarong karan ti anak ko. Ha? Noon yaman ti makitam ang reaksyon ti anak mo ken ka. Di mo kumatagidaksen. Amangan no, di nakakayat ni Angel. Wen, maawatak tayo tamanang. Nakasagana ka mga ayugan kwa na no bilang laang. Ala nga Ruth, no kayat mo, kuyugan ka na mapanijay. Ha? Ay, uri saanan manang, syaklatan. Sige, sikati makaam mo. Di ka madanagan, ta saan da ka adinadaal ka ni Angel. Imbagamit ti agpaisukan kwa na, asikat ti pudno nga inana. Kanayon mi nga ipakita ti ladawam ken kwa na. Ay, agyaman ak narod no kasta manang. O sige, mapanak nga roden. Naimbag nga oras mo, Jerry. Jinky?
Wen, siya nga ron. May ko kumasarong karan ti anak ta. Sige, sobre ka. Ada ije silid ni Angel. Mabait lang, tayo ba? Krisa, iha, naunit ti pampanunutem. Ken madlaw analiday ka. Apay. Awan, mama. Ti ka di ipapan ni Chinky ije balay da cherry ti makagapo, iha. Saan, mama? Di ka naglibak, iha. Mabasa kititigtignay mo. Isa kabisado kan. Apay, madanagan ka nga ang mga no agsubli ti sigod arik na ni Jerry ken ni Jinky. Awan ti rumbeng nga pagdanagak. No bilang mapasamak day ta, mama. Maragsakan nagpaikit di, para kadakwada. Apay, ipalubos mo nga rod nga agbawing manan ni Jerry iti adib. No siyak ti sika, ibaga kun ti agpaiso ka ni Chinky. Ilaban mo ti ayan-ayat yu ka ni Jerry. Saan, mama? Ni Angel aka anak ti pampanunutan. Numabukan manan ti pamilyada. Pabor ka ni Angel dayta. Nakasagana nga agpabigay. No bilang laing, mama. Agsarita kayon to iti kabsat mo, iha. Ibagam ti agpaisuken ko anak. Patsyak, maawatan na kaday chay. Tabasol namat no apay ang nagsinada ka ni Jerry. Ta sininaan na kat meron. Orayek latan no anya ti bunga ti panagsarita da adwa. Ornusen ta kuman ti amin kadata, Jerry. Ladingitak. Ngam saanin na mabalin, Jinky. Anyat kaya't masawen? Adan ka ayan-ayat ko. Anya? Asino? Isang tulangan ti mangibagakan ka. Nukas ta nga ron. Alaak ti anak ta, Jerry. Anya? Laglagi pam. Dakdakkel ti karbangak ka ni Angel. Tawan pa'y 7 atawan na. Siyak ti rumbang nga yan ti anak ta. Nabayag a pinanawan da kami. Binaybayan ti anak ta. Itatadakkelan. Alaamon iti pudir ko. Basta alaakon ti anak ko. Mayat ka man wano saan. Di na ko mablakmilan. Pangasim. Saan ka black-blackmailan, Jerry? Ilablaban ko lang ti karbangak iti anak ko. Kasanon mo saan akayat ti anak ta ti sumurot kan ka. Mayat man wano saan. Awan maaramidan na. Basta alaakon ni Angel. Ipanaw kon iti puder mo. Tulungan na ka mangimpaki kadag iti gargarot ni Angel, Jerry. Maasi ka kumay ti anak ta. Di na kayat ti sumurot kan ka. Kasta unay ti panagsangit na. Agsardan tumot lang numadamdama dayta. Basta tulungan nak, tapno makapanaw kamin. Pinagtalikodan ni Angel manipod basit. Awan patag na kan ka. Mano atawan a pinanawam. Nga oray text mo no awag la ko ma. Di ka man lang nagparit na. Ita, basta alaang lata nakaslawan anyaman na. Anak ko ni Angel, siyak tinang isikog ka nagrigat anang ipas ngay kankwana. No saan nagapo kanyak, sana na itao ni Angel. Kit ayan mo nga ron idisapsapulan na ka ti anak ta. Rinabi nga agsangit. Gapo ta kasapulan na ka. Sa dino ti ayan mo. Adda ka iti ayan ti lalaking. Gusto da ita na panagrik-rik yan, Jerry. Jinky. Di kay lamas yan di tauping. Pagsaritaan nyo kuma itinasayad da ito'y. Di kay agapa iti sangwanan ti anak yo. Anya kay kati. Mabalin ka di Jinky. No talaga akayat mo nga alain ni Angela. Di mo kumapirsaan. Di mo biglaan ay adayo kada kami. Saan akas ka rin ti panangipanaw mo kan kuhana. Agpagpakasyak. Sabay kumata maawatan na kami balasan ko. Napatag-unay ni Angel kada kami. Ay. Saan mi nga ipaidam ti ubingkan ka. Basta di mo kumabiglaan. Ay wampay mat kumaga umuna Tapno maya sidag na tirik na nagan ka. Isuntog ti panangalam kan ko ana. Tata. Mabalin ka di, Jinky. Agyaman ak, tanay ayo yung matlang ni Jinky, papa.
Kasjay ngamin ti pamayam amangay ayo. Sabtemet ngamin ti pudot ti ulo na. Agpada kayo ana pudot ti ulo na isungaga pa kayo. Kalat mat ngamin ti panangipanaw na iti anak mi. Asino mat ti sana makapungtod ngay papa. Amo kasakit latinakan na dayjay. Hindi na amuan na nga danubiam. Ha? Ninamnaman na siguro nga awan pa inubiam. Kat nagsublikan ka, awatan matadagos. Ngam na paay, iso akas jeti jarna. Papa, Apay nga mina di mo imbaga ti kinatao tinubiam. Tapno na amuan na kuma at igayam kabsat na ti babae adakda kamatem. nagamakak papa. Amangan ngamin no niya ti aramidan na. Urayan niya pa iti aramidan na no talaga nga ayatem ni Krisa. Awan mabalin ni Jinky. Sa bagay papa, ang makaamunto ni Krisa amang ibaga iti dayta. Masapo lang maalak ni Angel iti puder ko, mama. Adayo tirik na ni Angel ken ka, Chinky. Maikawalakit di ti ubing no yadayong iti amana. Ngam dakdakkel ti karbanga kiti anak ko, mama. Umadanin ti kasangay ni Angel, ngam kastoy kit din ti mapaspasama. Ure asino mat siguro nga ina. No sabali ang babae iti mga iwan iti anak na. Natural nga danag. Anya tamok. Amang ano na ulpit to ti agbalin nga asawa ni Cherry. Kat ulpitan nanto ti anak ko. Amang ano parigatan nanto abaon-baonan. Wano saan maparigat iti kabil. No kasta, inaklon ni Jerry nga addan nobya na. Uwan, mama. Ninamnamak pa'y matngarod ang maurnos mi matlang ti amin kada kami. Iha, di mo mabalin nga ipilit ti bagim ken ni Jerry no di na kan kayat. Laglagi pang, sikatin ang panaw ken ko na idi. Insukat mo iti sigod ang nobyo mo. Nasakitan iti husto ni Jerry, katamom ka di, nagpakpakaasipay kada kami at tulungan mi kano. Amangay ayo ken kaidi. Tapno saan mo laeng asinaan. Ngam, anya tinaramid mo. Natangken idi ti panggedeng mo. Mas pinilim ti lalakim. Ngam, dagiti agaba. Mama. Isu nga ita, tanakailiw-liwagan ni Jerry. Baybay amon, iha. Di mon riribukan. Tanakasarakan iti babae, anang paragsak ken kuana. Mama. Awan rumba nga sangitam. Tasaan naka alinuko ni Cherry. Sika tinangluko ken kuana. Adamot karbengan na nga agayat manen. Isu awaya-waya abon. Naamiris ko nagitibidot ko, mama. Kaya't ko asulitan tinagkurangag kadagiti agama. Engem, awan nga roden paset mo ken ni Cherry. Linipat na kan. Wan, maklon ko tigasat ko, mama. Ngam, tanak ko ti pampanunutag. Ang mga nulpitan to ti agbalin nga asawa ni Jerry. Di ka madanagan. Saan to ang mapasamak dayta? Maipasiguradok dayta ken kaiha. Ngamin, no kasano ti panangipateg mo iti anak mo, nakarkarupay ti panangipateg na ken ni Angel. Taiso, tinangipaay iti di mo na ipaay idi apagrebengan iti anak mo. Apay, mama. Amamuyo ka di tinobya ni Jerry? Amok launay. Kasta matenken ka. Amom launay. Gapo, tani Krisa akabsat mo tinobya itan ni Cherry. Anya? Pakawanan na kumachingki, ading ko. Njak ni namnama, kasto ti pagtungpalan ti amin. Njak ni namnama, amat nagtirik nami iti tunggal maysa. Kabayatan, ti panang tartaripa tumiidi ka ni Angel. Awan ti rumbangay kid daw ami ti pamakawan. Manang, ngamin, awan basol mo.
No kasta, sana nasakit tinaka mo kanya kading ko. Tanakirelasyon ak ni Jerry. Saan? Awan rason tap nagsakit tinakam ko. Agyaman nakit di. Tagapukan ka. Narik na ni Angel ti pamatag ti maysa nga ina. Nga uray awanak iti sidong na. Dakkel nga utang ko na yung baga nakamkan ka na itamanang. Isungagyaman ako na Jinky, ading ko. Agyaman ak matamawatan na. Maragsa ka na para kada kayo manang. Agyaman ak, ading ko. Kasano ngay, Krisa? Tulagan tayo ti kasarta, ha? Tanasolbaran ti pagdandanagan. Maawatan na tanti kabsat mo. Owen nga ron. Adakan ka na, no? Kaya't nakon ngay kasara. Okay na tamot kanyak. Ta, paspasurutakin ka. Sika ti boss ko. Anya? O sige nga ron. Agkasartan iti kabitan apa naman, Krisa. Kablawan kayo manang. Jerry. Agyaman kami, Jinky. Thank you, Jinky, ading ko. Itatanalpasan ti kasaryo. Ada napatag asagot ko kada kayo. Ha? Anya day tading ko. Jakon alaan ni Angel iti puderyo. Agpaiso, Jinky. Wen manang. Amok namin na di mo baybayan ni Angel. Kan impatag mo iti husto. Talaga napatagan kanyak ti anak mo. Kasla anak ko ni Angel. Agyaman na kading ko. Agyaman kami, Jinky. Kinapuno na. Madamantipan na kaipag na ti papeles kung agsubliman na ni Jabrod. Agabrod akmanan. Isoda kayon ti makam mo iti anak tayo. Promise, Jinky. Saan may abaybayan ni Angel? Ipatag may iti husto. Kat di minto pulos baybayan. Uwan, Jinky. Ipanamnama mi daytakan ka. Biyag. Di tao. Nanay, mapanak hindi balay daro na ano biyak. Mapan ko sarong karan. Payan ako. Sigurado ka ka din, iti DJ Arona. Wala nanay, ay ayatek unay ni Rona. Ay, ala, nukas tati ko na may suportaran da kalatan ako. Apaya kasla natam na iti panagsauyo nanay. Ay, awang makiday. Madanagan naklaan. Tama nga no dumteng tuti aldaw, pasakitan na kaday ta babae. Kan may sa, agad-adal ka pailaang anak ko. Di ka aganat ang makirelasyon. Wala nanay, di kayo madanagan. Tati panagadal ko ti pang pangrunak. Kan saan to ang mapasamak ti ibagbagayo apasakitan nak ni Rona. Ngamin, ay-ayatan mi ti tunggal may sa. Ala, agrubwat ka nga ruden anak ko. Kaya numabalain, di ka kumaagpakarabi atan ay delikadaw ti dalan. Wala na, agawid ak matla adagos. Adamat di motor a service ko. Pasarabokin ka, Rona. Agyaman ako na, Pender. Agtugaw ka, tagkape-kapay mo muna. Agyaman ak. Awen gayam. Kaya't nakakanwa makasarita ni Nanang. Ha? May papanitan niya? Diyan ka mo, ngam napatag ka no ti baganakin ka. Agsarita kayong tuwa, kalpasan ti panagkapem. Pudno ka di nga ayatam ni Rona si Kapender. Well, nanakarla. No kasta nga raod, pagadalam di anak ko. Si Kati makamukang kwa na. Itad mo amin, dan yaman nakasapulan na iti panagadal na. Ha? Ikarigatak, nana. Aramidem, di amin nakabailam, no talaga nga ay ayatam di anak ko, baro.
No kasta ti kunayo. Iso ti aramidet, nana. Ay ayatek unay ni Rona. Kasta ti kayat ko. Lalaki ang nalaka akasarsarita. Di kay matanagan. Taramidek amin nakabalak. Tapno maitid ko amin nakasapulan ti anak yo, nana. Basta nga, insan pender. Da magkuanapan kay tayong tinobya medikal man ah. Nasken nga gagatak manipo di tayo insan. At da kami na ibagati na tinobyak kanya. Anya timbaga na kan kaya. Nupod no kano nga ayatek ni Rona. Pagadalag kano. Anya, kasano kumapagadalam katagpada kayo mat nga estudyante pa lang. Aumpay mo na talagad at trabaho minsan. Ikarigatak ti agsapolit ti part-time job, insan. Pangasim ha, di mo ibagbaga kanina nang tinagsaritaan ta. Napuskul mo't kayam ti pa nagrupro pati ina tinobyam. Agasam day ta. Ipasa na kan ka ti responsibilidad na kas ina ni Rona. Sa anak pa nga agawin din tun o may asabado nana. Nay, apay ngay penderan ako. Makipurdiyak nana. Ag-extra akit ti construction nga si dagti pagadadalak. Nay, kasano ngayon ti panagadal mo no agtrabaho ka, anak ko? Part-time job ko lang, takasapulak ti kwarta. Kita mga no maliwayam ti panagadal mo no agtrabaho ka pay. Di kay matanagan nana. Saan ko abay-bay ang ti panagadal ko? Uy gaya, ipabulod ko pailangan ka ni Rona to'y motor ko. Nananay. Anya nga iti usaram no ipabulod mo. Kasapulan ng ti service ang mapanidya pagadalan. Lembag kanyak nakabaalak ti magmag na. Paunay mo ti kastan, anak ko. Talaga kasta nana. At darag iti gundaway kasapulan nga agsakripisyo tayo para karag ti ipatpatid tayo iti biyag. Nakaumay kamot dito boarding house ko, Pender. Ay, naalam ka din titangdan mo iti construction? Wen Rona, itad ko laangan kan ka tapno adda allowance mo. Oh, buo day ta. Tsak kinis na yan. Wow! Agyaman ako, Nay, ha? Agtipid ka. Tenton Sabado man na makapagtrabaho Uwan ka di. Anyat bag kung kunaam kanya kaya? Jak amot agtipid. Sana kasta. Ipalpalagip ko lang tapno saan ka makalipat. Sige. No awanan ti ibaga, mabalin mo ti pumanaw. Ngamin, umay ti gayam ko. Umay nakano sa rungkaran. Insan, jak mo dun makikita ti motor mo. Ada kan Rona, insan. Anya? Iso pa lang ti mangusar. Insan, kas nasikamot dun ti ama ni Rona. Adun sa amot ti sakripisyong para kan kuana ngam ti sakripisyo dagiti tadakkel na. Aramidak lang ti kabalak para itinobyak, insan. Kayat ko atulungan ni Rona. Wala ngam si kamot ti kaasi, insan. Kitaman talangam. Kaslawan pa yun oras mo para itibagim. Amumat na construction ti pagtrabaho. No kasta nga awan klase tayo. Wan, amok day ta insan. Concern naklaan kan katakasinsin kakit nga ron. Saan mo tamabalin na si kalang tagsakripisyo para itinobyam? No saan nakakasyan ni Rona? Kandag iti dadakkel na. Masyan ka kumamot iti bagi minsan. Usaram ti utak mo. Di kag balin nga uto-uto. Mapanak labi iti boarding house ni Rona, insan. Apay manan insan? Mapan ko lang alaan ti gamit ko. Nalipata kami ni Dina minsan ngayon tulod ko ti allowance na. Kuyugan ka, insan. Usaran ta ti motor ko. Okay lang kadikan ka? Wan. Kanon to pa yung makadanon kay dyan no magmagna ka. Agyaman ak una iti kinaimbag mo kanyak, insan. Abay mo tati mo yung bagbagang umay kagayam dito yung boarding house ko, si Kapender. Umay ko kumalang alaan tinalipatak agamit ko. Ay kadagawa ama. Takas makita mat at the bisita. Rona, lalaki man ang tibisita mga dahi salas yun. Ni Ralph Dayjay, nasingadagayam ko.
Anya? Agawaam kit di ti mangalay ti gamit mo nga ibagbagam. Tani, adu tinas ka na pagsaritaan mi. Apaya kasta ka kanya krona. Anya? Awan mo dakas nga aramidak, Pender. Nag-overthink ka man nga minan ako na. Ikam pa iti dakas kay papanan ti makitam. Di nagpagpanunutan ni ti dakas Pender? Ikikanda ka mo lang day Japan iti allowance mo, Rona. Wen na nang? Manungay tinted na. 2,000 idi Lunes. Nasaya nga ron, no kasta anak ko. Nas ka na pagadalan na katinubyom, no talaga nga'y ayatan na ka. No saan na suportaran ti panagadal mo, ibagam lang kanyak tasyak ti makisarita kang guwana. Wen na nang? Ay, wen kayam nang. Umay ni Ralph dito'y balay intun madamdama. Nay, asino a Ralph? Tigayam ko. Agsyat kami kano. Anya? Mala, paumayam lang. Awan problema dita. Pasensya ka ninsan. Yan sa anak asumurot iti outing nyo inton malam. Apay nga insan, Pender. Siya kunti makaamo amang ilibrikan ka kunakmat. Sana mabalin. Mount sarili ka ni Rona ita. Nukas na. Mapan ka man ni Jayanda. Wanitsan. Sorpresa at tinobyak. Kita mainsan. Amangan no si kamanan ti masorpresa. Amangan no adamanan sa bali alalaki amadanon mo ijay. Sapay konsentidor mo ti inana. Saan mat siguro insan? Aywan, saan mo ka diyang usarin ti motor mo? Buludag kumapay. Makitam day tensan. Si kapay yung tagparikot iti usaramita. Di ka matanagan, taaywanak ti motor mo. Sige, buludang pa lang nga ron. Ngam sigurado nga i-full tank mo na isublima. Wanitsan, amok daytan. Ikalapeti arak, Ralph. Nabartek ka Rona. Si kagademat. Sana pa yan nabartek. Kabalak piti uminom. Tambangan niya ti may baga ni nanang mo kanya. Nakita mat ni Nana nga si Katikadwak. Sa maysa, dito'y balay may mga ti pagin-inuman ta, Ralph. Ada ti kahit asawan na ti Rona. Oh! Si kamit gayam, Pender. Oh my God. Yamamok ni Ralph king ka. Tigayam ko. Anya, namok lang nga kasto ti masangputak dito'y. Sa anak ko mga imay. Asino nga mintin nang ibagakin ka nga umay ka, ha? Adda ka di imbaga, ha? Apaya kasjayin na Carla. Apaya palpalubusan nyo ang makininom ni Rona iti sa bali alalaki. Kanya nga ron ti maramida, kay sumat ti kayat na. Kat no siyak ti nobyo na. Istrikto kayo launa eh. Ngam no sa bali alalaki, okay lang. Awan maramidan tayo, no iso ti kayat na. Kan may sa apay nga greklamo ka kag nobyo kayo lang, mag. Saan kayo mga gasawa? Ha? Tapno ibagakkan ka baro kanya. Nasinga na gayam ni Rona ni Ralph. Nabayagan nga gayam da. Agayam daan sakbay nga inaklon na ka ni Rona. Anya nga ron ti plano mita nga, insan. Amo ka din ni Nana guring ti kasta mapaspasamang kan ka. Amo na ka di tararamidan ni Rona kan ti inanakan ka. Saan ko pa nga imbaga ka ni Nanang insan? Diyak kaya't amadadaal ni Rona iti imatang ni Nanang. Uno ti pamilya. Amo minsan, no siyak ti si ka. I-break kon day Rona. Nagadwa sakripisyon para kan kwa na. Ngam di na mo't ma-appresyar day ta. Nagadulakit di alalakit iyaw awid na. Gayem na kanulang dagi dyan insan. Uray baga tayo agayam na. Panagkunam ka di ka nasaya at tikas tagalag ti may sa babae. Makininom iti uray asino la dita lalaki. Kasanulangan magasawa kayon ton. Pagkukwartaan da ka lang arudan, pagbalinan da ka pa yung auto-auto. Insan? I-break mo kit din. Kanibaga mga isublina ti motor mo. Narikat ti kasta insan. Si kapay ti mang papaadal kan kwa na. Anya tamong ngay. Amangan nun makaadalan kat isukat na kan.
Saanan nga uso tagbalin ang martir ita panawin insan? Saan lang at ipusom ti surutam? Usarmat ti utak mo. Nagpuskol mo ti rupang nagpakita pa ilaan kanyak pender. Kalpasan ti kasjay pa nagsasaom ka ni nana. Kadwampay ta kasinsin mo. Napuspus ko la ti rupa yung itinam, Rona. Asino ka kumangagsaom kanyak itikasta, ha? Saan nyo lang nga pagkwarkwartan ti kasinsin ko? Pinagbalin nyo pa yung autoto. Gusto na ito insan. Saan isan? Diyak kaya't ti kastang raramidan dakan ka. Ket? Anya kumati bibiyang mo, ha? Rumbang lamak ibiyangak. Ngamin, awan asi yung agi na iti kasinsin ko. Sana kaskan ka ti may bagay kan kwa na, Rona. Anya? Rona, imayak ta ala akong ti motor ko. Ket manipon ita. Saan tan apakibiyangan ti tungkal maysa? Nawaya ka na mangyawid iti lalaki no kayat mo. Kan di mo namnamain nga dapay ti itud ko kin kaakwarta. Anya? Agpudno ka man kanyak, pender anak. Nagsina kayo kaday iti dayjay arona. Wala na. Makalawasan ti napalabas. Apay mait anak ko. Nagado a sakripisyo para ken kuana. Aramidot ti amin tapno maipaikot ti kasapulan na. Ken masuportarak ti panagadal na. Ngem di namat mapresyar dagita sakripisyo ken kuana. Ha? Ay no kasta. Sika ti magpapaadal iti nobya. Iso ngamin tikid daw ti inana kanyak nanan. Nay, kasano ko maapagadalam ti nobyam? Kat agad-adal kamut anak ko. Iso ti makagapo. No apay asa anak nga agaw awid iti balay no awan klase. Anusak ti agtrabaho. Tapno adala ang mayawat ko akwarta ken kuana. Kasta ngamin tikid daw ti inana. Nalabas mo ti kasta nga ugali ti maysa nga ina. Ipasa na ti responsibilidad na iti sa bali at tao. Maanusak ko mananang. Ngam napunwanak iti adda nakita ka lalaki ayaw awid ni Rona iti balayda. Ken iti boarding house na. Konsentidor pa ni nanang na. Lalaki nga ron ada jay a babae. Ay, husto lang nga raw no nagsina kayang anak ko. Minton sumarunaw, pilyam ti babae ang mga ya, ken mangipatagken ka. Saan at ti babae arupat kwarta. Makatawanan tinapalabas, sipon na paluko ka iti dayjay arona ang maging gaita. Awampay mo iyam ang mamanobyam kanyak anak ko. Kinapudno na at dan nobyak nanan. Inaklon na kiti napalabas sa bulan. Sino mo ngay dayta anak ko? Apay mo nga, di mo iyam ambo kada kamay. Yam amok to kada kayo. Nalain, napintas, ken kang Ronan ti amin. Mariknak nga ipatpatignak. Ay, bayat nga ron ano kasta anak. Nariknak ken kuha na ti panangipatag. Asaan ko apulos narikna iti ex ko nanan. Agyamanak, tasinong batam ti awag ko do na. Pasensya ka na. Busy ak namin iti pagdadalan, Pender. Kano ngamin ng graduation mo? Inton umay abulan. Makaumay ka kadi? Wala, rasang nagpada ti schedule ta. Among matagraduating ak matlaan. Narigat nga agpaiso ti kastoy. Nang Rona kat naging nadayuta. Ano saan ta kailangan, Narigat mat ngamin tagbiyahe. Nang Rona kat adayo ti lugar yun. I-text kon ken kat schedule ti graduation mi. No saan kanto abisi, umay kanto tapno mayam amu ka iti inak. Nakajakpat kan sa matinsan Pendera. Ay wala insan. Adayo anapin pintas ni Donna iti personal. Nalaing pay. Kan kas makitak mat. Ay ayatan na ka insan. Ba nagasaan na pulusan na iparik na ti ex mo kan kansan. Naimbaglangan tasaan ko nga impilit ti bagik iti dadya arona. Tano saan? Abangan no saan ko amam-amo ni Donna. Wana, naimbaglakit din insan.
Ay, si kagayam tinobya ti anak ko, basag. Wen, nana. Kumusta ka mutan? Nasaya at latamat, nana. Kinapudno na. Kalkalpas lang mo ti graduation mi idi na panalawas. Congratulations, basag. Naistorya kanyak ni Pender analaing kakano. Saan mat, nana? Sakto lang. Ay, pag-aasim do na basag. Di mo ko maisuksukat ti anak ko. Wen, nana. Ngamin, ay ayatak unay ti anak yo. No amom laeng do na. Kasta unay ti panangay patag ni Pender ka. Mariknak mo't dayta, nana. Di kay madanagan. Saan ko asaktan ti anak yo? Mangrugin ti program, nanang. Dona. Ah, Ituloy yun tong tag-istorya no madamdama. Yan tangay nakagraduara ko, nanang. Kaya't ko kumatag trabaho iti sentro. Tapno asidegak lang itinobyak. ay, saan ko alapdan ti kasta planom, anak ko. Nakaturpos ka mutan. Kan plano mi ngaminan ti agurnong, nanay. Ewan mayat ti kastaan na panunot yaw. At trabaho kayo adwa, tapno makaurnong kayo para iti masakbayan yung mutlaang adwa. Wala na. Adda ka de nabiro ka mapagtrabahuam ijay anak ko. Adda, nanang. Ay, Saan adakkel ti sweldo? Yung manusan. Naimbaglaan nga da pangrugyan mi. Pasensyakan no itala nga idate ka daw na. Maawatak dayta, Pender. Kan may sa, agpada tamat abisi. Talaga naggasata ka nakatumpungkan ka. Awan pagbabawyak as sikat ti babae ang napilit nga ayatan. Naritnak ti pudno apa nang ipatig mo kanyak. Ay ayatan ka unay. Tagdrama ka manan. Pudno ti ibagbagak daw na. Ala, agorder tapay kititi ka ng tatanim, mabisinak matan. O sige, siya kung ti agbayad. Sana mabalin. Pagkudwaan ta tagpada tamit nga agsusweldo. Insan, 5 bulan mo na saan ta nagkitkita. Kumusta ka ngay? Nasayatak mo tinsan. Sika ngay. Agtar trabaho ka kalimutan? Una insan, itimad lang ang opisina nga si dagiti opisina yung. Ay kat mayat ano kasta? No the free time, nalakalaan nga kita ta. Nakunam pa insan. Kat, kumusta kayon ka ni Donna? Going stronger rin saan. Nasayat kami man. Ay kat long table nga rudan na insan. Wala. Agurnong kami lang iti makatawan. Kamaw dyanan na. Nakaisam ka matlangan insan. Wala insan. Ngamin, amok ken marik nakasaan nakalukon ti babae a pinili kita. Naimbag lakit din ta nag-break kayo i-text mo arupat kwarta niya insan. Ang mga naging gaita kaluklukwan na ka no di mo pa line break. Awan tinagdumaan da iti ina na arupat kwarta. Pagyamanak ti Diyos, tainlisinak iti babae akas di ti galad na insan. Pudno day ta insan. Kat kasano insan? Di mo liplipatan tag-text I-text nak no kaano ti kalay sayo kanido na. Amo ka matuloy daytan. Wan ba tayo insan? Ni Dono ti babae akayat ko nga idatag iti altar. Anyat aramidan mi ti arubayan ti boarding house mi, Rona. Kaya't ko lang kumati ang kidaw iti pamakawan ken Pender. Sorry. Napakawan kayon. No kasta, mabalinta ka di manen nga isublitin na palabas. Urnusin tanti amin kadata. Ladinitag, saan na mabalin, Rona? Please, Pender. Nagbabawya akong tinaramid ko ken ka. Kaya't ko kumati bumawi ken ka, Pender. Asino ti bisita? Umay ka Dona. Yam amo ka ni Rona. Iso ti imbagak ka idi nga ex ko. Ha? Kasta ka di. Hello, kumusta? Pastor ka tapag meriendaan, love. Ay, saanin? Pumanawak mo't ladagos. Umadalin ti kalay sami ka ni Dona, Rona.
Umay kanto ba ta? Oo na. Oh, sige. Patuloy at nga, Roden. Ni, nagdardaras mo ta na pimanaw, love. Anyatin may naimbagakan ka. Makisinsinlubyan kanyak. Ngam imbaga nga awanan pasit na iti puso, tadakan asimukat. Kan may sa, nabayagan alinipat ko. Nabayagan anak ka move onak. Iso nga awanan ti rason tapno sublyan mi pa'y titunggal may sa. Tangamin, adakan akasukat na dito'y pusok. Kat ikarek, si kanto lang ti babae nga ayatek, aging gatong palbiag ko, Dona. Kasta akmat kan ka, Pender. I love you.